Voin hi mei ni som pali sang ni som ni pakhat zir top ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Myanmar buaina chuan ziom lampan a in zual lama pan zel zok ni na langa. Tuna ankal zel dan thir phei khi chuan Syria ram buaina rap thak tak angkha ma chon thei din mun an ding tran mek ni na langa. Myanmar mi puite le nam si paite che thatna kan puan thin hi chuan apuang tu tan po puan anuam thina. Ma se Ralthuam nei thazok Burma Sipai te po an che chereng big lova. Chung te chu news ani angin puan telangai thin hi chu a hreom hle ani. Tin mizo official channel te tun lain kan tak salama har sana kan tok vea. Har sa tak chungin chanchin thar kan lakhom ve ram rama. Khongaya min lo tung trai pui turin kan nge na che u. Nidang aya kan news puan a phel dek pheng phung ani po in min lo hret hiam don nia. Myanmar chanchin thar yan puang te ang. Mindat update. Mindat khua mei ni som pani zanda ruk le achan ve atangin he news kan bu se lai thleng hian Public Defence Force PDF Mindat tele sual sipai te an lein do renga. Van duai thak takin Mindat nam pasal tha pakhat tlangwal thang hung thang kumsom pariat mi chuan anun na lut taka chana mi palin liam na tak an tur bok ani. Burma Sipai sual lam hian 155 mm mangin chau thu Mindat atanga mel som pariat a hla tangin anon bei ani. Myanmar mi puite tiral khel tu piu sho thi gang chu tunla hian piu sho thi ti mingin phu chopa Myanmar mi puite civil dress ne na ron man thin silai keng pol pakhat anon sang thar hle maya akha chiang tu te soidan chuan he pol member te hi Sipai sarkar USDP mi le sa Sipai bang pension chuak to te man deuh towa chimom taka che thin ma ba ta pol member te le kok tu an ti mai dalan ti a hriat tin tel khom te an ni. He pol hi mipui pol din People's Defence Force ten kan nuai chimit masak ber turani anti. Piu sho thi ti hi ma sang pagan nal ram hun laya Myanmar thon thua lal pakhat ming ve mai ania. Atakin om ngeyem ti po historia hriat chian ni ngai lem lova. Ma sang Buddhist thon thua chuan edi za somruk pasari tanga zani somli pani chungin Pagan dynasty hun laya lal lo ni to ani melani anti thung. Tunlai ron lar thut piu sho thi gang hi an Facebook grupa anin soidana chuan Myanmar ram sarkar rel khol rang taka akal tluan le theinan Myanmar Sipai sarkar ban tha ti chak tura din ania. Sipai sarkar be chan tlata din ani anti. An zinga hian Sipai tanglai te pon tel nge ani. CRPH le National Unity Government sarkar malak na ti thun obzong in an che thina. An pol member te chuan ke korbul an ha thina. An mel an hriat theilo na turin mai tuam tlatin lukhum mit khu deuh thoin an malam an khum fuala. Private motor mangin veng chung an du huna lutin Ralthuam thatak kengin mi in an pong lu top thina ni. Kongka an kalpoin an ti chia dan lawang takin mi an pong man mai thina ni. An soi mang chuan security force te IO an mitir an nia. USDP mi le sa hi aphu saber te zinga an tel chiang ani. Ti in mipui IO tu Paul Mr. Ian Nong theina chuan soi. Security force te dan bo chian hi khovelin a thli thlai renga wangin Sipai le police te ming hliau lo nana din ani ome. Sipai sarkarin ramro rel na anchel masak lai khan Military Intelligence Chief Lieutenant General Khin Nyo na Paul Ho Khan hetiang hian thunei tu berdin muna dingin mipui ten lo obet to thin bok ani. Myanmar zo phai le zo rong khovela zo fa te zinga hetiang mitlem zok ham that na le thunei na a chilawanga mi pui poi soi tu hek tu in lo om pal hlau ani chuan in ta na poi don lutukania. Sipai party USDP mi le sa lo tang ul lutuk in lo om ani po in lo in sum te u khai ti in People Defence Force te chuan thu chu an siam ani. Yangon Region Federal Army din fel anita. Sipai nun rong pui te wanga Myanmar mi pui poi soilo te thisen luang chuan mi te thin lunga na thok zela. Burma Sipai sual hovin silayan me puana sat po ule ram chantura pol din nam Sipai an kap chuak tamani ta bera nimin mei ni som pathum sang ni som ni pakhat khan Yangon Region
Federal Army an din fel tarup mai le hetiang hian statement an chu angal bok ani pakhat na mipui teu voina tang chuan yangun veng sang sanga sual sipai hmalak na piang chu kan do le to don ani pani na mipui zong te tu lova pon chuak lo tu le lim hlop bola party lo tu le thingpui dor le restaurant vela tu lova rei tak tak thu lo turin kan cha chewa tin sipai ho ne na ingkung kaina nei zong hlat tu le hek tu te laka hla thayang bera oma in thir filim turin mipui te kan nge na nei ti in thu chu an siamani Burma Sipai sual ho ten mi huai sen mu hi lan kai har meka an lu chunga mailing an che khol na sata viawani mun chung o boina update tukin jing khan mun chung u township sagaing region a mipui sipai MPDF Moon Public Defense Force le Burma Sipai te aning ka pa reife aning ka nuwa MPDF Moon Public Defense Force te hi Burma Sipai te hian an hual bet la ta wangin an nung tol ta zo kani MPDF lam hi mi panga liam tuaran omani tual cher silai somli le ambuan man saknual ti an soya thi anom thu hriat ani lo hetiang hian nung tol hri ma se an tlom ti na ni ho lova an tran hmuna fu lo wangin huaisen takin malam thlir chungin an nung tol mai zo kani an che le me chuan an ngap that to nge yang Myanmar sipai ten bom ti puak tu pu mi somthum pakuan man nimin mai ni som pathum khan Myanmar sipai te chuan bom ti puak tu le sarkar building halna mo phur tu pu mi somthum pakuan man ti sipai sarkar hnoya media agency chuan atar lang February ni khata sipai ten civil sarkar thunein an hne chu nuwa Myanmar ram khopui then khata bom te puakin sarkar office le sipai mun ma te po bayan ni fawa engpol main heng thil te hi an ti ani thuan soi ngai lawa ma se sipai te chuan sipai sarkar do dal tu ten anram ti chia tuma baya an pu ani Global New Light of Myanmar chanchin bu chuan Burma Security Force ten mun sang an dapna handmade mine somli pariat TNT stick somni detonator fuse gunpowder le manrodang an man to nin an ta langa hei ba ka hian anram khochak lam kaya state a helpol bula training tum nia rin hlel mi eng mozat an man bok ani heti la hian sipai ro rel na du lawa norhoi khotte beile ta anjinga tam tak man an ni nuwa Myanmar thalai eng moza democracy thlop tu te chu nam sipai te bula ngor takin military training an nei mek nia soyania training zom thar la chu ni tinin an pung tual bok ni an soi mei ni som pakha thole ni kha sipai ten mipui sarkar thu nei na an hne chu atanga ni zana ania ramchung khopui mun ranga sipai ro rel na du lovin noran hoi kho chunjom zelani UN Human Rights Office OHCHR chuan ram rang ten nor hoi kho telaka tharum thona an thlen thinde ti top turin Myanmar sipai te chu ngen rengma se sipai te hi mipui te chunga rong takin an la che chunjom rengani OHCHR thupuang tu Rupert Colville chuan sipai te hian thu nei na an chel chunjom theina tan eptu te chunga rong tak an che hi top san mai tumna an la nei lo ti na soya mei ni som pakhat thole ni thleng khan nor hoi khot jinga sipai kutura thi hi mi zariat somriat panhi an tling to ani ati mindata martial law puanani mindat le kan peleta ni zan khan mi pui chan tu pol PDF le Burma Sipai te anin kap le a mindat khuwa phei chuan martial law puan ani ta ani mindat lam hi an la in kap zela Burma Sipai suak sual lamin Ralthuam lian tak tak an hmana wangin Chinland Defense Force mindat tlangwal thanghung thangan anun na hlutak achana kan ui tak zeta ma se mindat mi te hi mi huai sen le rorum tak an nia Burma Sipai silai muina ti zam zo lo tele chempui ne na silai ma chon ngam te an ni mio wangin meiche buan chak lo ang maya mindat mi huai sen te phe thluk chu thilol samani don lo ti chu Burma Sipai te hi a hrichiang ber tu te an ni chiang khopang Ralthuam nei thave dewatan an i tom tak zet ani ni zandar sari vel khan kalimiawa Burma Sipai motor som paru kaluta kalimiawa hian an chol don nge tamu lam an pan don ti hriat ani lo tamu lam po an la buai hlea silai ri ala chol manglo ni nan soi tamu mi huai sen te chuan tamu hi hne thei kan ni lawang khoi muna ma sual sipai ten hnen an chan kan phal don lo tin
tlom tum lo tamu mi huai sen te chuan an vei bel don an se ke tarap rap mai le pateng khuwa chuan piu sho thi ti group chuan lekha an sema chu lekha a chuan NLD hi ram huai sual te an nia ram chung boina siam tu an nia a thlop tu tele an chung te chu in chak lo vi wang ti ziak an pe ani he group hi sipai party USDP le sipai bang te an nia pateng khuwa thalai te ve thung chuan heng lekha sem tu te hi muan ni na mun tha tur ti in thu chuan siam ve boka lekha sem tuya har viau mai thei ani chong u khuwa po kok tu wangin silai siam thiam thalai pani manan nia an silai siam mek tam tham tak nen manan ni kok tu hi an ring hlel to a ma se an tha wat lo wangin a poi zo ta ani heng an man thalai pani te hi kutan thlak na sa hle a silai nan lu an vuak sak mai ba ka an mai te chu an pian pui mel bo thak kopin an soi sa a an din mun na thalo hle ani an tia khit hit media chuan he thu kan bu se mek la hian chong u generation z jinga an man pani te chu sipai lam hian an soi sa hlum tange nge ni nan tar lang ani apoi tak z ani sipai lam te hian chong u generation z te silai tam tak an man sak chau ni lovin chong u generation z te tomna po an lu chila bike som paruk z an hal saka tin computer printer le thil dang po an lak sakani chuti rualin he in beina hian sipai lampo panga an thi tin kan thu don na chuan a soyani kok tu te ho nok sak zia chu alang chiang tu tul ani min chian township talau khuwa mi panga an man te chu sipai ten an soi sa hluma nimin mai ni som pathum jing kar khan sipai lam te hian an chung te hena an ruang la turin an hril ani kani khuwa mi tle rol pakhat pai nang chu apai na boral san to a tuna an ram din muna thlirin aram le mi puite ta na ral do ve tura kal chu atum chu anu le u ten kal chuak ve lo mai ro ilano pangsi ti an ngen lom nu poin aril ruwa so son thei tak lo wangin an chung kwa tangin an tui thar ti phone in an hrila pai nai nga point lom taka apom thlap thu soin mi puilam tang pola zom ve ta ni ti in National Unity Government Group chuan an soi nimina Mandalay khopuya nu pakhat rang ka chak thi or lai pot chata tlan cheta mi pani te chu mi puite nan man le thei hlau maya anni hi Mandalay khothara piu sho thi gang ho te jinga mi an ni thu hriat ani heng gang ho hi tun lai Burma a sipai nen tang kopin mi manin thil sual na sa tak an ti thina civil anga omin silai an keng boka an chena sa hle ani tuna mi te po hi an pu ten an tir ania an thil ruk te hi an pu ten hen a hlanin an nin a om tok lo an lo pe ve thina ni ti na nin puanga khothen khata chuan an ni ho hi an hmuna pianga tha tur tin mi pui sipai ten thu chu an siam to bok ani Chin State Halkha University alu tan la omlo data han po sinata lan danin thu nei na la tu sipai council chuan me ninga tangin university hongle ma sela Chin State kho pui Halkha a chuan nimin thlengin zirlai no panglu tu ma anlom lo thu Halkha University Vice Professor Dr. Lian Zakhup chuan asoi zirlai te ron lu le lu lo chungchanga chuan zirtin na lam chau mo phurna min pe a nimin thleng kha chuan tu ma an la ron lut lova then kha chu campus chu nga ron kalma se class an la kal chuang lova zirtir tu te chu anom to a azir tran thei renga major subject angzela zir thei chu ni ati Halkha University a hian Master of Arts final year le major second year tan hon sak ania major zilai omza tur chu za som pani ni ma se tun thlengin tu ma lu tan la om lo ani Halkha khuwa a university zilai pakha chuan he sipai thu nei na hnuaya lekha zira du lo wanga school hi kal lo ani thu asoya zirtir tu zongjong pon CDM an zoma diktaka thlantlin sarkar ni lovin thu nei na pong la ka sarkar na siam kut hnuaya hian zilai tam takin an nun an hlan to a chutiang kara keini tan kan thlantlin po ni lo sarkar na pong la tu thisen kai ta kut hnuaya lekha ziri kan du lo wangin kan lut lo ani ati thu nei na la tu military council hian education department of higher education hnuaya university college degree college sa doctoral degree zirna MLA final year zirna technology
vocational education School of Technical Science final year le Government Technical High School final year te chu meinika khan a hong tran to ani ole anukhar nan kan lo puan to anga meini som pani nilai nia Burma Sipai General le Sipai som thum ten Arakan Army an zom ti kan soi video hi yan clear ho te ang em nói thôi là bác lure mà họ lure mà họ vậy mà ăn lấy mấy cái gì này cả breezing ăn lấy mấy cái này lấy có gì vậy mà đúng rồi lấy con này mà thôi thôi cái này mà cái đông sẽ tụi mình ăn thôi mà nhưng mà lúc sẽ trả lại rồi không có sống rồi mà con này còn chú phải gì mà này u lên mà ole khati zong kha Myanmar chanchin thar kan ron puan thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me